Kumsi benta ban pelelad ikinong sengkam lajong ban peninam bat penyat yau yang lagi mar ke mata jongki. Hagasing baar jong kata yau ke District Commerce and Industries Center jong ke District Ribhoi. Kala play ya ke District Level Industrial Exhibition arajar arpun riau kabalong hagasian ke baar kundai. Ya ke bela penlong hagamadan jong ke NSCA hapaham siem. Kalong shisha ke jeng ai men siem banwanra ekerinsan peninam gitiar belas nahi kum kalat ai kam ai jam yiginong sengkam lajong. Hagaba hakashpo terek ulber ar hajar ar puhunriau katena terekam jong ke General Manager ke District Commerce and Industries Center DCIC jong ke District Ribhoi. Kala plia ke jing peninam ke belatip kum ke District Level Industrial Exhibition ar hajar ar puhunriau. Hakamadan NSCA apaham siem. Lengba kane ke lempung peninam kinong sengkam lajong kibana keleng ke Distrik Ribhoi kelawan mane shim benta ban peni yusok jong kakam bekletrish tomrosh kata. Ban yo pada kalat bandesh kipat ba lengba kane ke lempung. Lawan ban play kane ke yo peninam do ba Meral Bon siem UMLA kanong po constituency ko mukongsan. Haga jingadan lang ikong bala kentiu rani ADC ke Distrik Ribhoi wen upadhyay additional SP ke Distrik Ribhoi ba GFW Pariat General Manager ke DCIC nalor kiwe-kiwe kihe afsar sarkar na kita terekam beper-beper. Haba kerana kena kesengi uba Meral Bon siem ulapan pau ke jing keben ban iya ke jing wan tuat jiginong sengkam lajong syakane ka yo peninam bat ai jingero ya ke DCIC ke belashim kia ban penlong ya kum kini yo peninam ka balong ru kalat ban kentiu ke yo kokot jiginong sengkam lajong kibat trish tam ban yang halaki jong ki kejat. Ulang bagi DCIC gede ke weni terat terekam sarkar ke badan nega bentak ke bakrau ban kentiu kalat sengkam sengjam. Da ke bekerjaan ru kita ke baangnut ban sengkam lang bagi skim beper-beper. Nrai ula kentu pat ya barok bagi de ban trish tom makinu nugi kam ki bagi nong sengkam kiseng da gejeng angnut ru ban kiok kiok kokot ha kita ki kam ki bagi tray. Industries Department ke weni ki department ki baladon ke bentak ke bakrau ban pentikna. Ba ki nong sengkam lajong kin yo ya kilat kilenti ki babit ki babiang na kabanta begini yang halagi jong ki kejan aga ketin pareng kadang ke ketin ka bong you deserve then demand long ki bi ide banyaram sapan jingira kini kita contribute rupa naladi kita saving yang naladi yang perlu kat dia mak bayar apa ki kum u Emily, kum nong nikmat. Nga bangat nong em. Hab banirap iki. Bangilayo banirap iki lang ba daga skim kapag sorka ta ay lang ba ni iki Emily. Kata di tagan upsa ng itu ipi supang kinong sengkam. Kidon shibun ki riu shimet ki kenhun ki balayeng halagi dong ki kejat namar bagi tri hok ya kam. Ki pendon kam hok ya skim ka bagi ki yo.